সরকার গঠন করার আগর যেটো হাগ্রামা মহিলাৰী আৰু সরকার গঠন করার পাছৰ যেটো হাগ্রামা মহিলাৰী আকাশ পাতাল ডিফারেন্স হৈ গৈছে। বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ ইণ্টেলেকচুৱেলসকল বুদ্ধিজীৱীসকল শিক্ষিত মহল চবেই কৈছে যে UPPL সবচে ভাল পাৰ্টি আৰু UPPL থকা সময়ত আমি সুৰক্ষিত আছিলোঁ, UPPL থকা সময়ত আমাৰ পৰিৱেশবিলাক ভাল আছিলে। গতিকে UPPL পুনৰ বিধায়ক জিকিব লাগে আৰু অঞ্চলটো নেতৃত্ব দিব লাগে। 5টা বছৰ কিন্তু আপোনালোকে চৰকাৰ চলাইছে, বৰ্তমান দেখা গৈছে BTCত UPPL চৰকাৰ যোৱাৰ পিছত কিন্তু এক যি সাম্প্ৰদায়িক ইয়াতে আপোনালোকৰ আহিছে আৰু লগতে কিন্তু চিণ্ডিকেট চলা দেখা গৈছে। কি ৰাজনীতিক অপৰিপকাৰ কাৰণে, ৰাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণে সমাজৰ বহুত ক্ষতি হয়। আগৰ সময়বিলাকতো আপোনালোকে চালে গম পাব, অসমত বহুত হত্যাকাণ্ড হৈছে, হিংসা হৈছে, গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈছে, তেজৰ ফাকু খেলিছে, যুৱবিলাক মৰিব লগা হৈছে কিছুমান ৰাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণে। আজিৰ সময়তো আপোনালোকে দেখিছে 5টা বছৰত বড়োলেণ্ডৰ শান্তি আছিল, 24/7 আমি ৰাইজৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিলোঁ। আৰু আজি যিটো চৰকাৰ আহিছে তেখেতসকলে ৰাইজৰ কাৰণে চিন্তা নকৰে, ইয়াতে নিজৰ কাৰণে চিন্তা কৰে। সেইকাৰণে চেণ্ডিকেটো হ'ব, জুৱা মদ ভাঙো হ'ব, মাৰামাৰিও হৈছে, হিংসাও হৈছে, চব কুছ হৈছে। বিজেপি खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव बिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। सो जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। रायजोफोर जों दिनैनि समावहाय नैबे सावगारिनि सायावनो जोङो सावरायलायगोन। नैथियावहाय जोङो सासे माइनरिटि सुबुङा मा खोथा बुंदों नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन जोङो BPFनि CMनि सायावबो जोङो बाथ्राखौ सावरायलायनाय जागोन। गारबोनाय 17 बोसोरावहाय मा मावनानै थाया बिनि सायाव जोङो माखासे बाथ्राखौ सावरायनाय जागोन। गिबिसिनथारावनो नोंथांमोना खोनासंदो माइनरिटि सासे सुबुङा मा खोथा बुंदों। কি যেহেতু আমাক ডিপ্ৰাইভ কৰিল, আমি আপোনাৰ লগত থাকি আপোনাক চৰকাৰখন আনাত আমি সহায় কৰি দিম। গতিকে আপুনি আমাৰ কথাখিনিক গুৰুত্ব দিব লাগিব। আমি কি বিচাৰিছোঁ, আমাৰ জনগোষ্ঠীয়ে কি বিচাৰিছে, এই কথাখিনি আপুনি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ কাম কৰিব লাগিব। আৰু যেহেতু আপুনি BJPত নাই, আমি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ, তো এই কথাখিনিত তেখেতে হেলা ৰঙে মানি লৈছিল। তেখেত মানে হাগ্ৰামা মহিলাৰীদেৱে, আৰু সেই তেখেতে মানি লোৱাৰ ফলত মই বিশেষ কৰি 2-4-5জন লিডাৰ আগতেই গুচি গ'ল, মই শেষত গ'লোঁ। তো মোৰ লগত এই কথাখিনি হৈছিল। কিন্তু মই গৈ একদম গোটেই হাড়ে হিমুজে লাগি এণ্টায়াৰ BTCৰ যিটো মাইনৰিটি সমাজৰ যিখিনি ভোট, আমি যিকোনো পৰ্যায়ত যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে আমি ভোটখিনি নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। মই সেই সময়ত যেতিয়া UPPLতে আছিলোঁ, তেতিয়া ইউনাইটেড মাইনৰিটি ফৰ্ম বুলি এখন আমি মঞ্চ বনাইছিলোঁ। আমি বিজনী, কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, ওদালগুৰিৰ গোটেই 4-5খন জিলাৰে আমি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কেইবাজনো আছিল। বিজনীত আমি সঘনাই মিটিং কৰিছিলোঁ, বহিছিলোঁ। আৰু মাইনৰিটি এই ইণ্টেলেকচুৱেল লেভেল মিটিংটোৰ লগত, য'ত আমছুও আমাৰ লগত এটা সময়ত সহাৱস্থান কৰিছিল, ABMছও আমাৰ লগত আমাৰ মতত ঐক্যত আছিল, বা অন্যান্য জাতীয় সংগঠনবিলাকো আমাৰ লগত আছিল। প্ৰত্যেকৰে এটাই কমন মিনিমাম এজেণ্ডাটো আছিল যে BJP হিচাপে আমাৰ মানুহখিনি ওলাই আহিব লাগে। তো গোটেইখিনি মিলি সেই ইউনাইটেড মাইনৰিটি ফ'ৰাম যিখন আমি বনাইছিলোঁ, সেইখনৰ জৰিয়তে মাইনৰিটি সমাজত যথেষ্ট আমি প্ৰভাৱ পেলাই আলোচনা কৰি সকলোৰ লগত কথা পাতি আমি যিটো ভোটিং ৱেব আমি BPFৰ পক্ষে নিছিলোঁ। যিমানখিনি আমি কৰিছিলোঁ সিমানখিনি হয়তো হাগ্ৰামা মহিলাৰী দিব নাজানে। তো 80% মাইনৰিটিসকলে যিটো BPFক ভোট দিছে বুলি কৈ আছে আপোনালোকৰ দল সংগঠনে, সেই ইলেকশ্যনৰ প্ৰাক্ষণত স্বয়ং হাগ্ৰামা মহিলাৰীদেৱেই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল যে 28টা ছিট পাব। আমি কিন্তু কৈছিলোঁ, হাগ্ৰামা মহিলাৰীদেৱেই কৈছিল যে 15-18টা ছিট আমি পাম, বাকীখিনি আমি কাক লৈ চৰকাৰ কৰিম। তো আমি তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ ছিট আমি পাম, কাৰণ আমাৰ এটা বিশ্বাস আছিল। আমি গাঁৱে ভূঞে গ্ৰাছৰুটত থাকি আমি কাম কৰিছিলোঁ। তো আমি কনফিডেন্স লৈ পেলাই আমি ক'ব পাৰিছিলোঁ যে আমি চৰকাৰ BPFত বনাব পাৰিম। তো চৰকাৰখন আমি বনালোঁ, একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হ'ল। হোৱাৰ কাউণ্টিঙৰ দিনাখনেই ৰাতাৰাতি CMৰ লগত গৈ কথা পাতি আকৌ BJPৰ লগত, যিহেতু জৰুৰত নাছিল, আমি ভাৰতবৰ্ষত BJPয়ে চৰকাৰ চলাই আছে, অসম ৰাজ্যত BJPয়ে চৰকাৰ চলাই আছে, আমিও 5টা বছৰ UPPলত থাকি চৰকাৰ চলাইছোঁ। আমাৰ ইমান BJPৰ প্ৰতি এলাৰ্জি নাই। BJP থাকিলে আমি থাকিব নোৱাৰিম তেনেকুৱাও কথা নহয়। BJP এটা ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ৰাজনৈতিক দল, সৰ্বশক্তিমান দল, কেন্দ্ৰত ৰাজ্যত চৰকাৰ চলাই আছে। BJP BTCতো চলাইছে UPPলৰ লগত, BPFৰ লগতো চলালেও আমি ইমান বেয়া নাপালোহেঁতেন।
কিন্তু কিয় বেয়া পালোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই য'ত জৰুৰী নহয় জৰুৰত নাই 28টা চিট একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা ফুল মেজৰিটি লৈ চৰকাৰ গঠন কৰিছোঁ কি কাৰণত ল'ব লগা হ'ল লোৱাটো আমাৰ এটা সময়লৈকে আপত্তি নাছিল লোৱাটো আপত্তি নাছিল আমাৰ কাউন্সিল চৰকাৰখনে ষ্টেটক বাদ দি ডেভেলপমেণ্টেল স্কিমবিলাকত আশা কৰিব নোৱাৰে লাগিব এটা ভাল সুসম্পৰ্ক লাগিব কিন্তু যিটো সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই আমাতকৈ বেছি বিজেপিক বেয়া পোৱা দেখুৱাইছিল আমাতকৈ বেছি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গালি পাৰিছিল তো কি কাৰণত এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে পাপলুটি মাৰিল তো আমি কেনেকৈ বিশ্বাসত ল'ম আমাৰ বিজেপিৰ লগত লগ লাগি আঁচনি আনক সম্পৰ্ক ৰাখক আমাৰ তাত আপত্তি কৰিবলগীয়া একোৱেই নাছিল কিন্তু আমাৰ মাইনৰিটি সমাজৰ লগতে এণ্টি বিজেপি অকল মাইনৰিটিয়ে নাই যথেষ্ট মেজৰিটি অসমীয়া মানুহে বি পি এফক ভোট দিছে বেংগলীয়ে বি পি এফক ভোট দিছে বাগানীয়াসকলে বি পি এফক ভোট দিছে বড়োসকলৰ প্ৰায় 40% 50% বড়োৱেও ভোট দিছে ইমান জনমত আগবঢ়োৱা বৃহৎ বৃহৎ জনগোষ্ঠীসমূহক অন্ধকাৰত ৰাখি কিয় পাবলুটি মাৰিল रायजोफोर दिनैनि समावहाय जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला माइनरिटी सुबुंफ्रा बिपिएफ पार्टिनोहाय माब्लाबाबो भट होनाय नंला आरो बिजेपि पार्टिनोबो बिसोरो भट होनाय नङा मानोना थांनाय काउन्सिल इलेक्शनावहाय बिपिएफनि सीएम मिस्टार महिलारिया बिजेपि पार्टिजोंहाय थाफाया जोङो सिंगेल सरकार दागोन होननानै बुंनायावसो माइनरिटी सुबुं आरो बै नन एसटी राजबंशी बिदा फंबाय सावताल बिदा फंबाय आरो बै बागानिया बिथांमोना बे बिपिएफ पार्टिनो भट होदोंमोन नंगौना नङा रायजोफोर जोंनि बर'नि गेजेरावहाय दिनै बिपिएफ पार्टी सरकार सालायनाया मात्र 4 खावसे दानल' जादों होननानै जोङो बुंनो हायो 5 दानबो जायाखै दा बे 4 खावसे दानावनो बिपिएफ पार्टीनि रायजो सासन खालामनायावहाय मोनबा जाथाय जानानै थांबाय गिदिर गिदिर जाथाय एक नाम्बारावहाय क'क्राझारनि सालाखाथि खाथियाव रेल साइटिंआव बम बेरबाय 2 नाम्बारावहाय एसटिनि दावराव जानानै सेक्रेटारियेटआवहाय बुफाय बुसि दावराव दावसि जालायबाय 3 नम्बरावहाय जोङो नुनो मोनबावबाय क'क्राझार टाउनावहाय माइनरिटी सुबुंफोरजोंहाय बुख्रुबलायनाय मस्जिद तुजिद बुख्रुबलायनाय बेफोरबायदि नुबाय 4 नम्बरावहाय जोङो नुबावबाय सावथालजों बर'जों न' सावगुलायनाय आरो फैयै फैयै 5 नाम्बारावहाय नै बावैसो सिगां जोङो नुबाय श्रीरामपुर गेटआवहाय सिन्डिकेटनि माखासे सिन्डिकेटनि दावराव जानानै श्रीरामपुरनि चेक पस्टखौहाय बुफाय बुसि खालामनाय बे गासैबो सरकारनि गोरोन्थि रायजोफोर बेयो रावबो पाब्लिकनि गोरोन्थि नङा बेयो सरकारनि गोरोन्थि आरो जोङो फारसेथिं नुदों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार दिनैनि समावहाय बिथांखौहाय माइनरिटी सुबुंफ्रा भट होआ बेनिखायनो आं सानदों जे जायफ्रा दिनैनि समावहाय इलेक्शन गेलेगोन इउपिपिएल बिपिएफ बिथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामदों स्पेशली आङो रिक्वेस्ट खालामदों इउपिपिएल पार्टी देरहा दा देरहा जेनब्लाबो देरहाब्लाबो सिंगेल सरकार गेलेनो नाजा इउपिपिएल पार्टीया बे समाव सिंगेल सरकार दानो हायोब्ला अब्ला जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय ओरैबायदि मोजां जागोन इउपिपिएलआ मानो मोजां मावाखै एक नाम्बारावनो बर'जों बर' होसोलायनाय आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकारनि आर्मी पुलिसजोंहाय होसोजानाय एनडिएफबिफोरखौहाय समाधानाव लाबोदों 2 नाम्बारावहाय सुपार 50 बायदि बिथांखिखौहाय मावनानैहाय जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गोरों गोरा मानसि दिहुनदों 3 नाम्बारावहाय हा फाट्टा राननानै होदों 4 नाम्बारावहाय बिथांमोना भारतनि बयनिफ्रायबो देरसिन टुर्नामेन्ट एशियान दुरान कापखौहाय जोंनि बिटिआरआवहाय लाबोदों बेनि उनावहाय बिथांमोना दिल्लीयावहाय बड'लेण्ड महोत्सव खुंदों बेनि उनावहाय आरोबाव बागुरुम्बानि बाथ्रा सावरायनानै फैदों दा बागुरुम्बाया जेब्लानाखि 19 अक्ट' खालार खालि जाफुंबाय गुवाहाटीनि हर'होजाय स्टेडियामाव बे समावहाय सारा पृथिबियावनो दिनै बर'आ सिनाय जाबाय अब्ला इउपिपिएलआ मानो खामानि मावाखै बेजों लोगोसे इउपिपिएलआ जेरैबायदि शान्ति सुक्तिखौ खालामदों बेबायदिनो हायाब्लाबो नाजागथाब रावजोंबो मदद होजायाखैब्लाबो एनडिएफबिफोरखौहाय जेलनिफ्राय बख'दों जा बाखि दङ बेखौबो नाजागासिनो दङ रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला माखौथो मावाखै होननानै बुंखो थांनाय 5 बोसोरावहाय
बे मोनबा जेरै दा नैबे 4 दाननि सिगांनो जादों बेबायदि जाथाया जादोंमोन खोमा ना बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोना सिन्था खालामदो फैबाय थानाय समावहाय सोरनो भट होनांगौ दा नोंथांमोना सावगारियाव नुगासिनो दंखायो आं होनानै दोनगासिनो दंखायो बिजिनि ओनसोलावहाय इउपिपिएल पार्टीनि इलेक्शननि दोहौ गोबाङानो बुंसोदोंमोन इउपिपिएल पार्टीयावहाय रावबो सापर्ट गैला होननानै नाथाय जों नुबाय बिजिनि खिनि ओनसोलावनो बेसेबांबा हाजार हाजार मानसिया दाबो दङ आरो बेल' नङा बे समाव माइनरिटि सुबुंफ्रा इउपिपिएलनो भट होगोन राजबंशीफ्राबो होगोन सावथालफ्राबो होगोन बागानियाफ्राबो होगोन बांलादेशीफ्राबो होगोन इउपिपिएलनो भटखौ बे समावहाय मानोना इउपिपिएल सरकारा रावखौबो जाति नायनानै जाति बासिनानैहाय खामानि मावा बिथाङा समानै नोजोर होयो दा समानै नोजोर होनायनि गेजेरजोंसो जों बर' हारिया गाव गावनि मोननांगौ मोनथायखौबो बिख'नानै लानो हानायनि खाबुखौ मोनगोन नोङो बैखौ उमुक बैखौ थुमुक बेखौ माबा माबि बुङोब्ला बेबायदि लिडारा माब्लाबाबो गावनि नांगौखौहाय बिख'नानै लानो हाया दा क्लियार खोथा रायजोफोर नैबावैसो जानानै थांनाय बिटिसि एसेम्ब्लियावहाय जेब्लानाखि भेन्सार स्कुलनि थाखाय 72 क्रर बे बाजेटना बिलआ फैबाय नैबे बिल फैनायनि बेलायावहाय जोङो खोनानो मोनबाय बिपिएफनि सिएमनि खुगानि रावनिफ्रायनो 17 बोसोराव जोङो जेबो मावनो हायाखिसै मानो 17 बोसोरलाय खामानि मावबाय सरखार सलायबाय मानो मावाखै 5 बोसोरखौ गाहरबाय आङो नाथाय नैबे माखासे जे 10 बोसोर दंबावो 12 बोसोर ना 12 बोसोरखौबो आं नांला आं बुंला 10 बोसोर जे दंबावो मोजाङै सरखार सालायनो मोनदों नैबे बोसोराव बिपिएफ पार्टीया मा मावनानै थाया ना आलु सिलायनानै थाया नामा हो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जों मोनदांबाय दा इउपिपिएल सरकारा मा खामानि मावदों आबसु आरो इउपिपिएलनि नारा नाथा भारत सरकारजों नाजानायनि थाखाय दिनै भेन्सार स्कुलावहाय खामानि मावनानै मास्टार फोरोंनानै थाग्रा मानसिफोरनि थाखाय खाफाला जोंबाय होननानै जोङो मिथिनांगोन रायजोफोर बेखौहाय बिपिएफआ लाबोदों होननानै रावबो बुंनो हाया जों क्लियारलि मिथिजोबखानायसो अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन बेल' नङा 2027 मायथाइसिमावहाय आरोबाव बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौहाय आखरे आखर मावफुंनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ दिल्ली टु बडलेण्ड खारगासिनो दङ आबसु आरो इउपिपिएलआ आबसुआथ' दिनैनि समावहाय दिल्लीयाव थांनानैहाय बर' जातिनि थाखाय खामानि मावबाय नाथाय बनसुआ मा मावखो रायजोफोर बनसुआ मा मावखो दिनैनि समाव आं नोंथांमोनावसो कुइसन खालामनो सानदों नोंथांमोनाथ' हारि अनफावरि जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय फिदिंनो गोरों नाथाय दिनै जोंथ' नुवाखै बनसुनि मावनाय खामानिखौहाय बेखायनो रायजो राजाफ्राबो एसे नोजोर होनांगोन दिनै रावबो आन्दायनानै दाथा नैबे दानि जुगावहाय मानोना मोनफ्रोमबो बाथ्राखौहाय सोरबाया थगायदोंब्लाबो सोरबाया थार बाथ्राखौ बुङो आं माब्लाबाबो थगाया दे रायजोफोर आङो नंगौ बाथ्राखौसो आङो फोरमायनानै होयो आरो आङो मा मिथियो मा मिथिया आं बेखौहाय नोंसोरनोहाय बुफ्रुसारनानै होजोबखायो आरो सोरबाया जुदि मोजां भिडिअखौ नायनो गोसो गैयाब्ला स्किप खालामनानैहाय गाव गावबागाव था कमेन्टबो दाहर गोजोन्थों अब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि